Nido Nishasum Le Nyamdi Gasok Sojeni Dawadi Tse Jobgen Soju Yimbatang Kaptir Neyu Guti Kachik Pepu Mindu Yang Arisinzi Joe Biden Pepu Yimbatang Keje Nedu Mambu Kola Lenlo Nanju Subashik Yobase. We will be gathering at a time when humanity Domi Rikun Yongla Namshi Zara Chabane, Chukzu Gorta, Yunden Sowe Chagen Rimbator Chimba, Danya Meba Cheru Chimba, Turig Gogen Sabjin Teba Den, Mima Namgi, Susu Guti Sane Tablam Negu Rewachik Yobase. a way out of this mess. Ukraine ke sinzi Volodymyr Zelensky sochen ngu su jaju yimbane nido nishu zani loto la khongi gegab la urusu zenzu chebane sung ngu su jaju ting tangbu cha yu yimbase chine khongi geji gyabyo la regu shugyu khogop top yu yimbatang nine gendre ki lam chamyo thola khomba sapsap gone pogo yudu. Zelensky does have to be conscious that Yerge Doshinbe Gigab Kagi Gurisu Sosu Gange Berna Pulunda Benju Gange Sog Gorla Gezog Lingde Tola Geji Shende Yobse Konzu Urusuda Yukurengi Ma Jibu Gola Nindu Mabati Zelensky Shekukse those topics and not just the war between Russia and Ukraine. Keje Nedun Konsu Nido Sumju Nangsula Dogbada Ubongi Gange Tab Dupu Mabasu Cheshitar Yongi Mabati Chayobatang Nyamji Gezog Shena Tade Gange Mutuna Lochuta di Zosamsu Misaya Ngabja Dunju Donga Ubongi Gange Tab Chimpuna Hunju Yendo Nyamji Gezog Nimani Soshin Gozune Gezog Migula Nuba Saba Lebu Revachi Yobase. Progress has been set back significantly. Newe loshe nala miyu ledun nam nyamcha chungkyu gyumtse mangbu yobane zowo jikni toyi neyam yurinbul hakbata dewa yobatang jilu jidong gubje shibju shenga lo nesung zamli na mautu tsab cheshu jik chungde yobase namshi da dewe kocha tadung sekong parwatang tsowe chegen rinba toru chin yobase. Inflation and the rising cost of living. Salabe nimur namshi da dewe lengu ki tsokchen soju yinba teikapsu tsatru cheru tongken ki solan yungtu tongju kelen che gobatang donom da solan so rangchun tyonggu zoyu yobane nushu tongju tsamjo chegu cheshi sona mato lengde tola kamyon nangsa ragme abasedo. Nyamde gesog sungyub lenga na nimutir Ukraine ki mauju kor chodur nangyu tang sinzi Zelensky nyamshu nangyu tsobashik yobase. Nyamde gesog chigeb chungji tsokchen ki duncha dir Ukraine makchu kor tang zata nedun shengi kor la kamyon nangyu tuzu yu sungbatang yune tobe yarge leshi miyu kor kyartu neshe chegyuni zata cha yujijodu. I believe that there is room Nedun tsame kor la chodur shibza chegyu tuzu yu ba nge ije chegyu. Zamlingi sacha damin la kange chedeba nam lengshi nedun chayu yinba shugyu ngal shiname. Zaming magi ngadur arisinzi Biden ki gyanyon sokshen la sungshe nangyu yinbare. He will address the General Assembly. Kongi gyanyon sokshen la sungshe nangab geji shide da denja droami topdan sungyob geji peke la nyanka soshinbar nganzu gegab ki guti wo la khate chagyu langcho nenshe nangyu re. Zambulimba mangchewe sosu guti ki gyunden ki tsowa ta mawon dunlam tembu sugyu ledun pegyu rewa cheshin yobare. Ari lungti khan ki Margaret Bashir ki tangbe nezu pabgyu da nyendu shuken sunam yanzom yen.